Update portfolio anak saya untuk November 2025. Right now, you guys boleh tengok untuk Luno. Current balance dah sekitar RM59,666, which is hari ni rugi sekitar 0.81%, RM487. Seingat saya dulu, balance yang paling tinggi dekat account portfolio anak saya ni dah sekitar RM69,000 ke RM70,000 macam tu. Tapi right now dah jatuh sebabkan oleh Bitcoin. Sekarang pun dekat harga $105,000 untuk satu Bitcoin. Secara jujur dia, let's say kalau saya tak ambil any analysis daripada orang lain, ini pure daripada apa yang saya personally akan buat based on saya punya instinct and saya punya data, maybe saya akan start trimming and mungkin saya akan start jual banyak position ini sebabkan saya personally rasa yang bear market ni macam dah habis and saya pun dah berpuas hati dengan 600% return daripada awal dulu Bitcoin sampai ke sekarang. In case kalau saya nak hold pun, mungkin saya akan hold, saya akan trimming semua Solana, Ripple, SRP, semua saya akan buang and saya akan hold lebih kurang Bitcoin sahaja sebab at least saya tahu kalau let's say bear market start pun, kalau let's say Bitcoin jatuh, maximum di cycle Bitcoin boleh jatuh mungkin 50%, 40% macam tu saja. More than that memang akan jadi huru-hara gila untuk semua institusi besar sebabkan majority of mereka, institusi besar pun harga average buy mereka semua atas 80,000 ke atas macam tu. Jadi kalau juga nak tengok detail portfolio, kita ada lebih kurang 7,000 dalam cash, kita ada Bitcoin lebih kurang 45,900, Ethereum kita ada 460, SRP kita ada lebih kurang 290, Solana kita ada lebih kurang 2,700 ringgit macam tu. Yang lain memang small balance saja and Uniswap, and Uniswap ni saya rasa memang saya dah kena jual sebab kebetulan pula hari ni dia dah pacak lebih kurang 30% plus, jadi kita alang-alang sambil video ni kita terus jual je lah. So saya akan tekan dekat sell kat sini, kita akan sell to MYR, berapa kita akan sell maximum and bismillah. Fee sekitar 2% guys, lebih kurang RM11. Jadi kita akan cancel, kita akan pergi jual dekat tempat LVG Mart, which is dekat you guys boleh pergi dekat home, you guys boleh pergi dekat sini, you guys boleh tukar kepada exchange mode, then kita boleh jual dekat sini supaya at least 2% tu macam banyak sangat kan. Kita pilih Uniswap dekat bawah ni and kita tekan dekat button sell right now. Kita tekan dekat market order, kita masukkan maximum. Oh, tak boleh, kita buang satu. So kita akan tekan dekat sell right now. Kita akan bypass. Tak tunjuk pun berapa fee yang dikenakan kan. Tapi tak apa. Jadi itu saja untuk update kali ni. Let's say kalau you guys yang baru first time nak beli and invest Bitcoin untuk long term, you guys boleh guna aplikasi Luno. You guys boleh masukkan kod U3FHY untuk dapatkan RM75 the moment you guys buat any investment dengan nilai RM260 plus dekat dalam Luno. Jangan risau sebab apps ni memang regulated under Suruhanjaya Security Malaysia, and apps Luno ni saya rasa memang paling beginner friendly untuk user-user baru.